ngasi phongkiba tongan manipuri sifongsingi amasung thokiba thaudo wathoksingi maruoiba I pausing khongatcharaga manipur top channel gi maikedi ma'am da share tawjigi amada ngasi state sigo COVID-19 update ma'am da share tawjigi Government of Manipur COVID-19 Kamal Control Room dagi thadorakpa press release number 405 ngasi numidang warangi pung mga phoki oiba COVID-19 update ma'am da pizagi Punamiyoy summary ga kuntraga nitoy general population nagi amasum subnagi miyoy amana Central Armed Police Force dagi apun boy na miyoy summary ga kuntraga humdoy COVID-19 na nongmoda Manipur positive uhen kre amasum general population nagi COVID-19 na positive urakra miyoy summary ga kuntraga nitoy esigi manungda sani ga yangkai amana nupani samaga marfu nitoy amana nupini hairi adugo ngasi COVID-19 na positive urakra miyoy singsi Impal East dagi Samaga Nimpan, Impal West dagi Samaga Marfugomdoi, Taubal dagi Taraga Taret, Bisnupur dagi Kunga Taruk Kaksing dagi Kuntraga Manga, Urkul dagi Manga, Sursampur dagi Nipfugonitoy, Teknopal dagi Ama, Tamenglong dagi Taru, Senapati dagi Ohum Kangpokpi dagi Ama, Jeribam dagi Ohum Amasum, Kamzong dagi Ani Niso Hairi, Aduga Makoga Lokat from Topa, Section Tarang Kudimaksu Lokat Krehaina press release Asinapali. Amasung ngasi pungkun gemari sida subnagi miyo ani Manipur COVID-19 na positive oidun lehen kidre miyo ani si ahan bagisna Taubal dagi say yangkai gani pan suraba miyo ani nupani du ani suba miyo say nipuga mga suraba nupini Bisnupur dagi ne makoi singsi zanims tang ata laikidabani hainisu ngasi gi press release na makata na pali aduga miyo ani si tharaga pun boy na Manipura COVID-19 na lehen kidaba miyo masingsi samriga kun gemari sure Amasung ngasi pungkun gemari is the COVID-19 dagi naba paraktuna negative oiduna research to kiba miyo masingsi samaga taraga mathoini makoi singsi CRPF dagi mari home isolation dagi marfu ga taret rims dagi mari zenims dagi mapan rasmet dagi amamasum seri dagi tarukni so hairi aduga apun boyna hauji Manipura COVID-19 na handuna lairibe active case masingsi lising ani ga sahumga maudraga mathoini Makoi singsi general population dagi lising ani ga sani ga humdraga taruk amasum central security personnel dagi samaga taraga mangani aduga hauji state sigo eriba recovery rate si 91.45% ni haina supalli aduga haukiba pung kunga mari sida apunba D type oxygen cylinders satruko yangkai ga mapan amasum 176 B type oxygen cylinder kena ba health institution amasum health facility Manipur gida phangan khre hain su press releases na makatari aduga megi tang anida state asida air passenger travel torokiba Indigo flight 6181 ron 11 nagina 17 fawba makoi singsi common covid control room 1800345318 natragana respective district surveillance officer DSO da atuba matam inform to view amasum Sexing Tarang Lokat Poina, Darkata testing to view Suhaidi. Aduga latest information asigi matungina apun Manipur COVID-19 vaccinated Tokiba Mio Mesingsi, Lag Aniga, listen Kungama Toiga, Samapanga Marfugum do issue Rehena, additional director and spokesperson, health director Manipur, Dr. Koirom Sasikumar Mangano Kuyak Piduno Tadorapa, press note asin su Makata na Fondorakli. Makasa tharak poina to papaw manamo miyam gi punsi kan bana minister gi maru oibani Manipur People Party gi vice president thadorokpa sirol da oxygen amasum vaccine sing phangladuna miyam gi punsi kan bana minister gi maru oibani malem yoina COVID-19 gi ahan ba web mayokna ba loidringai da Manipur ahan ba web ki awa saitheng mayokna duna leidingai da ani suba web Manipurus akan mamong da laina asi sandurakli COVID-19 gani super web asi haukiba numit khrani asida naba miyoi sahum go humpugun to yokshilaktuna nongmada miyoi manga dagi taret fawba laina asina sibi yarokle COVID-19 thengna bada sizina na ba oxygen amasum nada basingda vaccine sing kapthokna ba hidak marang kaina phangan ba haibisi lainga ki marui ba daitani haina supalli ato patendak pa paw manam yumda layaba anaba sing oxygen laybi yahanana ba YFPHR na CM da haijakre COVID patient nataba oxygen di mathau taba yumda leiba anabasing oxygen cylinder leiba yahanbinaba Youth Forum for Protection of Human Rights YFPHR na Minister N Biren haijakre forum asigi president KS Phajatona soi tawduna ngasi Manipur gi Minister da pisin kiba sirol aduda palibadi
था असिगी अमदा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने थोकिबा ऑर्डर अदुना मरम ओइरगा युमदा लायेंगलिबा कोविड लाइना नतबा ऑक्सीजन मथौ ताबा अनाबसिंगना ऑक्सीजन सिलिंडर लैबा नत्रगना रिफिल तौबदा खुदोंग चादबा मयोंगनारे मरम अदुना था असिगी अमदा थोकिबा ऑर्डर अदु सीएम ना अमुक हना सेमदोकपिदुना कोविड लाइना लैतबा ऑक्सीजन नि मथौ ताबा युमदा लैबा अकनबा अनाबसिंगनसु मखोय मखोयगी डीलर अमदी सप्लायर सिंदगी ऑक्सीजन सिलिंडर लैबा नत्रगना रिफिल तौबा अथुबदा याहनबियो स्टेट असिगी ऑक्सीजन सप्लायर अमदी डीलर खुदिंगमक पुन्ना मीटिंग तौदुना स्टेट असिगी ऑक्सीजन क्राइसिस थोअंदनबा अथुबा मतमदा होटनाबियो स्टेट असिदा ऑक्सीजन क्राइसिस थोलकपदा पाइखतपा याबा सेक्शन थौरांगसिंगी ओइबा था अहुमगी एक्शन प्लान अमा सेंबियो अमदी मियामदसु खंगनबिनाबसु पल्ली हैना पाउसिन मखातारी अमसुम स्टेट असिदा लैरिबा हॉस्पिटल खुदिंगमकी ओइना पुन्ना सौराकना ऑक्सीजन सिलिंडर चौवादगी चतुक फाव मथौ ताई हैना अखंग अहिसिंग फोंदोंनरगले अदुबो कोविड के अनाबा यावरगा नोंगमदा सौराकना ऑक्सीजन सिलिंडर चनिपालम मथौ ताई हैनासु फोंदोरकली मसी संसद अपुनबा मसिंगी अहुम थोकपगी अमगी सांगदा हेनगले लोइनना अनाबा यांखैदगी हुमद्रा फावबगी सप्लायर अमदी डीलर सिंग ऑक्सीजन मथौ ताबा युमदा लैबा अनाबा सिंगदा पीरी अदुबु थासिगी अमदा थोकिबा ऑर्डर अदुना असिगुंबा युमदा लैबा ऑक्सीजन मथौ ताबा अनाबा सिंगदा का हेना खुदोंग चादबा मयोना हले मरम अदुना हिरामसिदा चीफ मिनिस्टर न मियामगी खलगा अथुबदा मियेंग संगबिनबसु सीएम दा पिसिनकिबा चिरोल अदुना मखाताना फोंदोरकली मखासा थरकपोइन अमसुम लुसिलकपोइन अतोपा पाव मनमु बराक थोंग अमुकसु तेखिबगी थौदांग मोदी अमसुम बेरेना पुगदबनी बराक थोंग अमुकसु हन्ना तेखिबगी थौदांग पुंबा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसुम मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बेरेना पुगदबनी हाइना मणिपुर स्टेट काउंसिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI की सिरोल अमना फोंदोरकली सिरोल असिना हाई हंदकसु अमुक हना बराक थोंग तले ताबद पार्टी असिना अकन मवोंग पेनदब अमसुम नुंगाइतब फावी मरमदि लंबी असि NH 37 ओइरिबनिना पुमना नलहलगनी हाइना PM नरेंद्र मोदी अमसुम CM बिरेना वासक्तुना मियामदा लाथोखरबनी हौजुक लंबी असि फावनब यादरबनिना लाइंगाकपा अनिना मसिगी थौदांग पुफम थुई मणिपुर हौजी COVID-19 की लाइसत लेबना नोंगमता कांगदना मिसी मिना यावरी अदुगा कोविड लायेंबसिंगी ऑक्सीजन वाटहनबा यादे NH 39 ना बेरा तौखिबना NH 37 असिना मणिपुर गिदी लाइफलाइन ने लंबी असिदा मियोइबना सिजिनबदा संगदबा चिंजाक यावना पोलम खुदिंग लंबी असिदा पुरकलिबनी मदु पुनमक थोंग असि तलबनिना पुनमक लेप तागदौरी मसि लेंगाक पाइरंबा मसुम पाइरिबसिंगी थौदांग करिगी ओइरुइदौरिबनो हाइना हंगलदुना मियाम वहनबा खुदोंग थीबदा तहनबगी थौदांग खुदिमक मखोइना लौफम थोइ हाइदि सेरुल असिन हाइ बराकना चिंगबा थोंगसिंग असिगी योटसिंग असि सौदुना सेमदुना सिजिननबना कयाम कुइना चटकदौरिबनो हाइनासु हंगलदुना मदुदी तत्नी हाइनिंगी मीगी लमदा लैबा थोंगसिंग कयाम कुइना चटली आइखोइगी लुपा करोड़ थादखराबसु सही अमा अनि फावबा पुनसिद्री मालेमगी लेबा क्यादा लैरिबा थोंग क्या सही लिसिंग पुनसिबसु यावरी आइखोइगी थोंगसिंग असिगी पुनसि लैतना सारिबा करिगिनो हाइनासु हंगलकली पाउसी लोइसिलकपुना तेंतकपा पावमना म्याम चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंहाना मागी फेसबुक अकाउंट थगलकपा वरोल खरा MBBS अमदी PG तौरिबसिंग कोविड लाइना थेंगननबा यावननबा ट्रेनिंग पीबा हौखरे अमसुम फाइनल MBBS स्टूडेंट undergoing orientation training on COVID-19 management at lecture hall number 4 Jenims हाइनासु फोंदोरकली